Najama soman, pajumpa sa hita bani acara pamalas uhur, bani kanal YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima ibogi hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondoy na pasing. Martonggo mahita. Tuhan sihol hanami menjelohon hatamu, gokiham hanami marhitay kuasa ni tondoy in, ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Renungan bata sa darion ibuat humbani renungan wasiat kekal na marjudul holong na bulus. Maronjolan maay bani hata ni Tuhan na tersurat bani pasalmen 100 sada. Janah nats nagabi pusat perenungan ta ay mahumbani ayat 2 na makatahon sihol paruhur honon kudo perlaho na sitong. At tigan doham roh marayak ahu sihol do marperlaho na sitong ahu itongah ni jabuko. Hita ganupan na hinargan ni Tuhan ta, bani ragam ni perguluhan na lambin modern on, keluarga ni Bapa Bowo pokon inang ati, potop marsalisih. Kesibukan ni sedia, B, mambahin gabe lang torsa komunikasi ni sedia. Pakorhon ni ay gabe da susehubani ni ombah ni sedia. Somal masip-sip B, jana sibuk bani handphone ni B. Keluarga on sedang menghadapi bahaya laten egoisme. Holong pita slogan naman do, tapi anggo pandalan konon lang adong be. Sihol uhur di Tuhan, ase hadir itong-atongah ni keluarga ta, ase gabi iyanan nagok holong rumah ta. Ay gereja netek-etek do tene keluarga, ay izin do memukah idalan kon holong apa bulus di uhur. Uhur na bulus, mararti do ay sirsir manasap hahurangan ni hasoman. Kalau behon kepentingan rup, jana sirsir membere diri hubani hasoman. Tongon sedo na urah on, tapi sedo homa sore si dalan konon. Ay imampuhon Tuhan indo hita anggo sirsir do hita marbuah kon horja halongangan na itong-atongah di keluarga. Puka hita ma marhitay paharan etek, sonaha se mardalan holong aiban di keluarga ta. Pasuangkon panorang laho membasa Bibel riap. Pasuangkon panorang laho marbuali, saling manangihon sesama anggota keluarga. Ulang manamin ibain hita rumah tasongon hotel, na igunahon pitah untuk istirahat pakon mangan hasa. Bain hita marumah ta gabe hupulan na damay, janah marsiha holongan, ase tong-tong adong day ni holong, apa ahap marsi jaluan. Persaya mahita, marhitay pambabayon ni tonduin, keluarga ta gabe hataridahan ni holong ni nebata, janah gabe pasu-pasu bani hasoman jolma. Amin, martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, dema ipatangarhon ham huban nami, hata haguluhan in, ase tong-tong hanami tangi bani hatamu, marpakoron hubani hadiaron itong atongan ni keluarga nami bay. Terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Nasyama soman, senay merenungan bata sadarion, ulang lupa hita like, subscribe janah bagi hod hita ma hubani hasomanta. Ay marhite na sonay do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil riap pakon YKB. Tuhan Yesus Kristus pa nama masu-masu hita ganupan. Horas.